Gerageza akantu muri telefone yawe uzanshimira nyuma. Hari igihe uba urimo kuri WhatsApp udashaka ko hari umuntu umenya ko uri kuri WhatsApp, cyangwa se ukaba udashaka ko hari umuntu ubona ifoto yawe iri kuri porofayile, cyangwa se ukaba udashaka ko hari umuntu umenya igihe uherukira kuri WhatsApp cyangwa igihe waviriyeho. Muri ibyo bibazo byawe byose wibaza tugiye kubikosora muri aka kanya, upfa gukurikira gusa. Zamura rero mu app yawe, kanda kuri WhatsApp. Ukimara gufungura WhatsApp yawe, kanda ku tudomo dutatu turi hejuru mu nguni. Hasi urabona ahantu handitse settings, kanda kuri settings ya telefone yo muri WhatsApp. Uzamure scrolling gake, uzamure urebe ahantu handitse privacy. Urahita uhabona ahantu handitse privacy, ukandeho. Urahita uzamura urebe kana kantu kanditse ngo read receipts. Iyo usanga gafunguye kameze gutya. Iyo gafunguye kameze gutya, umuntu ashobora kubona message wamwandikiye, cyangwa se wowe ukabona ko message yakwandikiye wayibonye. Gutyo iyo gafunze none ntabwo umuntu ashobora kubona ko message wamwandikiye yakwandikiye wayibonye. Ugascrollinga gake ukazamuka. Urazamuka ureba ahantu handitse last seen and online. Ukandeho. Urasanga gutya iyo umaze kwinjiramo usanga hasi banze kuri everyone. Ni yanga ni igihe buri muntu wese ashobora kubona kuri online. Ariko iyo udashaka ko hari umuntu ubona kuri online, ukanda kuri nobody. Noneho ngaha nawe usanga kari kuri everyone. Ahangaha umuntu ashobora kubona igihe uherukira kuri WhatsApp, igihe waviriyeho. Ariko iyo ukanze hano hasi kuri sign as last seen, ntashobora kubona igihe waviriye kuri WhatsApp. Noneho ahangaha kuri profile picture, iyo ukanze usanga hakiritse kuri everyone. Ahangaha buri muntu wese ashobora kubona ifoto yawe iri kuri WhatsApp kuri profile yawe. Ariko iyo ukanze kuri nobody, nta muntu ushobora kubona ya foto yawe iri kuri WhatsApp. Kubera ko twebwe dushaka ko babibona rero, turakanda kuri everyone. Kora subscribe rero, unandika muri comment nimba hari ikindi kibazo cyangwa inyunganizi, watubwira muri comment. Icyifuzo cyawe ari nk'aho ari itegeko kuri njyewe, nahita ko ngusubiza vuba vuba.